вазирони мудофиаи давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай барои мувофиқии механизмҳои машваратии оид ба ламбардоштани сатҳи таъминоти бехатарӣ аҳднома бастанд. Дар ин бора санаи 8 июн муовини вазири мудофиаи Федератсияи Русия Анатолий Антонов дар бораи ҷамъбасти ҷамъомади сарварони қувваҳои ҳарбии кишварҳои узви созмон дар остона ба рӯзноманигорон баёнот дод. Ин хабар дар сомонаи расмии Вазорати Мудофиаи Федератсияи Русия бароварда шуд. Дар ҳолате ки хатари терроризми байналхалқӣ ва ифротгароёни динӣ афзуда истодааст, сарварони мақомоти мудофиа ҳамкории мунтазам ва амалиёти муштараки ҳамоҳанги барои бехатарӣ дар фазои созмони ҳамкории Шанхайро таъкид карда гузаштанд, афзуд Анатолий Антонов. غیر از این در جلسه اشتراکچیان مسئله مشق‌های مشترک حربی وظیفه صلح 2016 را که قطعیت مبارزه دولت‌های سازمان همکاری شانگهای علیه سه نیروی شر، اکستریمیسم، تروریسم و سپاراتیسم را افاده می‌کند محاکمه نمودند، بیان کرد منصبدار نظام ارتش روسیه. مشق‌های حربی وظیفه صلح در حدود دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای هر 2 سال یک مرتبه گذرانده می‌شود. یادآور می‌شویم که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در آن تاجیکستان نیز شامل است، با بهانه به نام مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم امروزها بر ضد اسلام نه تنها در حدود منطقه خود بلکه خارج از آن نیز مبارزه برده ایستاده‌اند.